kan katik gak merdeka. Ini tertutup nak nang di dalam ni. Pak Ujo. Mau. Masa mi katik ketemu merdeka? Nah tertutup doh. Daung ucuk ah. Dah tertutup kau. Jadi manang terduri doh pakmu. Makan mi katik keto. Daung ucuk. Daung terduri kau. Jadi mau HP ho makan mi katik keto. Hah? Alias sing. Mau ah. So nasi buat na. Ay do ucuk. Na sini do na iro binasong na makatekat. Masuk mo. Ada masuk mo Pak Ujo. Tong may wala na lang ni maksuno pa may do pa suno pi. Maka lagi bisog niya makatekat. Mau ba? Hah? Mau di Pak Sonopi mana Mak Sonopi? Nalabok do Pak makan ni. Hah? Daung dah nilubuk patu. Jadi na bawa doh. Mak. So itu sakal lagi. Ay semua dulu be. Itu pamati lampu luar na. Huritian. Ala ni mana kini pamati lampu luar na. Ni untuk sikul jauh ni. Tapi aku kapit tini bijang isi. Gabe terigi aman ni ha. Aman ni ni. Tini bijang. Sini aku marah mau ko. Wala na lang tinibiyang grabe. Ajo ci sani ah. Kasunari dah masalah tini bijang ni mau coba. Oh, mas waktu tu. Ay terama ro dicuk lampu luar na gelengi horo harus ditik borinon. Sal jema dulu be semurung dope lagi. Apa pamati lampu luar na. Au, dulu suni lucu lawak. Rasok mau werusun ke Zulma. So di pamati lampu luar. So di pamati lampu luar. Belum mau dia lagi. Harus sama sih. Bonus juru jabu nih lewat. Ikut sani hor lewat. Jadi bisa dia lewat. Kalau sini boleh dalam mulu-mulu selap si juru jabu nih. Cuma orang hidup tong. Tua mai pasang lampu luar ini. Sudah masalah aku hidup. Tua mai pasang lampu luar aku selalu di pamati. Apa yang butuh jalan umum ini? Terwaiyak kalau boleh bangun orang sama orang di lampu nih. Iya memang itu Pak Ujo. Beti-beti jual mau nih. Itu mangulur sa PP mo. Senang ko baru itu di pamati. Ala na pangulus-mulus ni nang jero ni. Makan terus semua ni. Ulang selewat jual mesa ni tiap hari on. Beli ki belum borongin. Ibu ni di pamati lepu ni. Memang minuto mangala pamulus-mulus ni jabu ni. Ali tungi pera. Ibu pamulus-mulus ko baru lo. Ali ulang mo jual ala pamulus-mulus ni. Ay kurang dober men makan juga di syadu. So ini dotong nang kepala jabu alu. Arong do pitong alu. Ito pamati lampu na pamulus-mulusan. Memang dasar nahuli memang perjawi. Terus dia dia cok lampu 5 watt arusi. Toko matutuy Pak Ujo. Memang ka dasar nahul dorak kacol mo nate. Mana mau cok. Satu lebih terdigu ban. Ini dia mana. Ben mana om mana. Nyomon ni aku tu. Yang gue ini. Ayo kau tini bintang ul mangang si mau cokon ha. Asal punin ha. Bukti bijak dong. Hindi jero nang Pak Ujo ko sa nakanindang manaro. Kalau mangalapon antinya kamu sinuru masak pisimpi udang rasahan. Enak sedih loh Pak Ujo. Tidak boleh kalau mangalapon antinya mungkin disuruh. Saya tahu kok dilapoi. Dia udah jadi antinya mungkin. Tahu jadi itu artinya nyamuk Ujo. Harus mesti aku Ujo kunai. Dan jadi terus. Saya tahu kok sih. Jadi bako. Barang alung jadi hubung nah. Mas sedang jadi kuro di boko. Dia baru nak ikut tu sang. Baling manuran tu kan kila tu si mau cok. Wiring gua kejul mai lapoi. Game ila manur. Rupa lah ilmu bulu gudang jual madi lapoi. Ya wah. Itu rupa tu nah bulu gudang jual masi. Tang na buton, dang ni. Mai ila di berkal kinong. Dia dah taman mun. Isu-isu ni tamiho. Inna. Ala ni go game mai ila kila tu lapoi. Oh biar multi di sini dah. Orang kita ya lagi sih. Orang semua catur, orang nomor dembel tu macam macam sih. Ala ni juga enggak mau. Iyo, ala usur homan orantinya mungkin maila mau sih. Ale bolu sigaret menakan torom musi. Siapa habis ramai jual masih suruh kom dulu apa? Iyo kan? Boy itu dah. Warna pembulung mas bang ngapepet. Aneh main rapi ni bang. Dah ni motor ila dah. Dah motor biar. Gulung pijol masih belaru. Kita nak kedua meni bekula hal manusia kariti. Lagi si mercawa api do pion. Tulah masih dia udah sok gua mama. Pal kalau ni suruh ala pom. Pe maila ni mau mar gepor mar per huisi. Pe masa pe mulai sudah kerja mana lapoi. Tutup sangat roh tu je pula. Tahi. Agak orang buru kabis ngono pe. Ayah pe tero apa man nantinya habis suruh terama ila ko ila boy. Wah nanya tu. Wah orang mengadap. Mun walap maila. Bola kualap dan kalau sama itu dia. Cuma ni jong. Ojo. Pas lebih tenang aku dulu. Malah mau bes mo. So nama lah nak kurasa.
Ho malam ikut orang lo. Orang beta. Prak main talau. Sudah beri ada pengen hidup tu po. Agak losok roh. Ah, Apa lo sok lor hakku. Maka anu dokter ho malau. Orang rapi taniku. Alu suku mojo ho. Bahasa ro lo sok roham. oke rasi boto on. Dang lo murak ko miring ide. Bawa ka kompak do tito Sering dua mula tu lapor apa. Ji, abulah anong lato si dang mungkin dang jalan okui deh, hobi. Ima yang hamuak kali ini. Kalau pala sotikin lo permasalahan itu, dang masuk kulingan. Karena barkaben, dang bisti be, anggo selelingon. Tujuh rapak, sotin berputu, upload tu mesos. Semuanya memang holat sotik selek, dang masuk kulingan. Mana? Mapesta makiling na, abadang roho. Ada pula masalah ya. Kamu sih, sona pula jonok todong songoni do. Gukon ni bepe, gukon na torok do. Sarong biro ko ni gukko bisti. Kanalin ni, bado khusus gukko bisti. Kanala malas saula. Oh malaw. Tahe. Terpaksa mak ikut di bala belum songoni. Metoy ma, bay mo bas mo. Ale pe ma stok kida. Nih. Pernah hudul pa toy ba mo bas mo. Ning law tu pa aja. Nga habis sudah di jabo. Nah. Om apa nong tupak tak? Nah, om apa tupak tak? Kalau 25. Oh lo. Oh. Baru mah pasti miak mudo pasti kopi manong si di pestai. Tapi di mak om tupak om. Bagaimana ngaturi om apa tupak? On mo wang dalam mo. Bisi lalap. Mana blok na? Ilapoy manong tuhor sa 50,000 ya. Apa lagi? Dan bagai ni nunggu amplop ina. Aduh, pelaman orang perlu ikut tong sini jalan lupa tong. Tupak kalau 25,000, mai li basong ono. Lama, pola mela. Halo nang lilo konong mula. Ningalong na polo tanong. Tupak 25. Bang jalan 50. Lebih yang kau pak ucap. Nah. Lebih musik. Benar aku buku ni. Nyon amplop ni tahun. Nah, bukan nong ano. Baik tu katong Jasmine. Itu ahon. Kau ada tupak tu ho. Lo. Jalan dong jaga tupar ho besi. Agak mau cok. Wah, masih agak. Tupak mu 25,000. Ikut paksa mu 25,000. Kenapa ada Di kota parpeste ori lak ko 25,000 bagas. Makan udah kunak kintu hono baga kintu amplop na. Kan adong do amplop agak ugat jangoti. Mabay. Lianan nong iri puran nong tebeli. Mula boy mo sendong di lapoy tukar ho harga 20,000, harga 22,000 ba. Song na tebel. Nang isual na ben hayla ko mauco. 25,000 tupakmu. Alik lipodo plastik nonnya sama buku sa musik. Ana berdosi piga lo. Lang adong penting ko mabukus wan nong. Parilala mak sa halimangan nong. Dang sa hono mungkin leng ma. Itu pak nahulan ni penyaboy sa halimangan ni. Di ko mabukus do. Sa boy tong mangka mi di jebu. Sama-sama menggoling sa halimangan ni dipikir ho. Nang pala daw tu pestay, o mamamnurit na 75,000 ngara ko sa kilon. Dang may lahuan nong tuitoy. Suko jo. Dong amoy di marlapo. Dang may laho. Sinebek ko. Alam mo ilat, bibisong no, 25,000. Dang dibereng nong ipas di jalak ko di alaman ni. Dang dibereng na 25,000 dilihat ko. Najubulag ko. Lao ma. Bukusan nong ning lawa to. Plama jaw. Perjura. Aduh cara na ngayon ni. Diba kung manong palang mga pinuno sinang palang marisak? Kung mabasyo yung tupak ko. Aduh ngayon natin. Kung mabukus. Gabi amplas may biban nun. Mama plastik. Ikut saya mesti ini sa lima nga diham si keluarga. Tinaga 25,000. Sa lima nga pila pa nga 25,000. Kung sahala di.